Ayaqhubeka nokungena amavi endvudvuto onekululeka kwengqondo kulandzela simo lesihlatimulisa umtimba lesendlule nemphefemulo yebantfu labasihlanu. Umphathisa wetekuhlaliswa kwebantfu eGauteng ucela umphakathi ukuthi ungacabangeli imbangela yalokusha uyekele baphenyi bente umsebenzi wabo. We wouldn't want to speculate of what is the cause. The police are investigating. We can, however, confirm that 5 people have lost their lives, unfortunately. 2 have survived, and we will be visiting the 2 that have survived at the hospital. Besimo lesiphutfuma ke eTshwane batecitsile tinsodo letendiwe ngilomunye wetakhamuti lobasole ngekuthatha isikhathi lesidze kufika kulendzawo yesehlakalo. The time at which the resources were dispatched is also time-stamped and recorded. The time at which they arrive here when they report back is also time-stamped. And when we look at all those times and look at the time that it took us for us to come here and be able to put out this fire, it falls within the acceptable standard. Lohlobene nalomunye walabashonile ucele tiphatsimandla tesifundza kutsi tilekelele kungcwaba sinini sakhe. Singajabula uma singalekelelwa ngekwemngcwabo. Lomake nalomntfwana labakhonile kutfola lusito lekuphuma kulomlilo batfola lusito lwetemphilo esibhedlela.